Dobrodošli na kanal Životna sila. Najbolja hrana za rast kose. Dobra vest je da sa smanjenjem stresa i poboljšanjima u ishrani možete početi da zaustavljate gubitak kose. Celokupna ishrana bogata hranljivim materijama je ključna za podršku zdravom rastu kose. Postoji mnogo namirnica koje pomažu rast kose, ali ovo su 7 najboljih. Organska hrana. Izaberite ovu hranu jer ne sadrži hemikalije. Hemikalije mogu delovati kao endokrini poremećaj koji ometaju rast kose. Seme bundeve. Seme bundeve je jedna od najboljih namirnica sa visokim sadržajem cinka koji je neophodan za zdravlje kose. Istraživanja su također pokazala da je nedostatak cinka povezan sa hipotireozom i gubitkom kose. Divlje ulovljene ribe. Ribe ulovljene u divljini, poput lososa, imaju visok sadržaj omega-3 masti koje smanjuju upalu, a istovremeno podržavaju rast i zgušnjavanje kose. Zeleni čaj. Zeleni čaj pomaže u promociji detoksikacije i sadrži antioksidante koji podstiču rast kose. Super semenke. Semenke čija, lana i konoplje su bogate vlaknima i zdravim mastima koje mogu pomoći u rastu kose. Domaća supa. Sa visokim sadržajem proteina, kolagena i aminokiselina, domaća supa od kostiju je savršena hrana za podsticanje zdravog rasta kose. Kofein. Da, tehnički nije hrana, ali pokazalo se da kofein podstiče rast kose. Prema istraživanju, kofein stimuliše vlas i kose i pomaže im da brže rastu.